بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمار كفونا كم جرتن نجا فيا كيساني بقى نجا جراتني وبليانتي هند كيساني يوبك جرتني تي نجا في رحمة ربي سنبرا جراتو ربي نسناتي السوء لبينا كنايسن نرجني الحمد لله ونقول ننجرو نتي قدا في قدرت يمنا وانا رجنيس الحمد لله وانا من اللي الحمد لله أكون جتين بريدون سنرجتن توني yeroo sadii irra deebitee alhamdulillah jedhaa turte maashaallah rabbiin imaana isii kenne kana gammachuu isii kenne kana isii irraan fudhatini garuu salphaa miti wanti kun hin ulfaata jalqaba irratti dhibeen kun hedduu ulfaata rabbi dhibee akkanaa hunda kennaa nurraa haa qabu ka keessa jiru immoo rabbiin nuuf haa fayyisu obsa rabbiin isaaniif haa kennu aafiyaa rabbi isaaniif haa kennu waan akkanaati rabbiin nama mokkorini alhamdulillah inshallah isiillee rabbiin lukuma isii takkatti tana akka luka lamaatitti hunna haa kennuuf jabina rabbiin haa kennuufi obsisii kana rabbiin irraan fudhatini maal godharree wanni godhan hin jirtu wanti rabbi irraa dhufte alhamdulillah wanni goonu hin jiru fudhachuudha malee maamna irraa fudhattee maaf akkana na goote gaafiin qabu rabbiinuu sabrii isii ilaaluuf yeroo hunda gammachuu hin kolfiti hin taphatti maashaallah tabaarakallah maashaallah rabbiin akkanatti bareeda kanallee uumeeni maashaallah irraa jedheeni jira rabbiin wallahi akkanumatti obsa kana isiif haa kennu akkanumatti rabbiin yeroo hunda fuula isii kan kolfa kana rabbi irraan fudhatini abbaa fi fedhe rabbi mokkora ammoo wallahi fayyaa tanaan abbama fi fedhe rabbi mokkora garuu luka dhabuun ulfaatus inshallah rabbi obsa isiif haa kennu sagaleen kee nama jeeqa dhugaa bilbila biraatiin irra bilbilamaa namittiin irra bilbiluu jirti ani immoo gubbaarra jira kanaaf fedhiifamaa isiniin jedha sagalee kee kana bakkee kanatti hin jeeqa akkasii wallahi ka wanta asoos na harkaa badee jalqaba mucatti tana kara tokkoon hin gammadee fi kara tokkoon immoo hedduu rifadhee ture wanti na gammachiise hoo jiraate rabbiin akkanumatti aafiyaa isii kennee akkanumatti umrii isii dheeresseeni akkanumatti bareeda isii kana waliin rabbi isii haa jiraachisu rabbiin hireellee jireenyallee waan hundaayyuu akkuma isiin gammaddu kanatti jireenya bareedu rabbi isii haa jiraachisu waan gaarii irratti rabbiin isii haa jiraachisu taani immoo wallahi ka umrii daa'imummaa tanaaniin wanti xiqqishoon na rifachiise hoo jiraate alhamdulillah garuu rabbiin galannaa gaa lubbuu dhabuunis ni jira garuu alhamdulillah rabbiin akkanuma fayyaa isii haa kennu maalii jennaan du'uu irraa qaama hir'uu taanii jiraachuun bareeda sababbiin isaa hir'uu ka jedhamu sammuudha namni tokko yoo sammuu qabaate hir'uun jedhamu maashaallah wallahi nama ani jechuun namoota miidhamanii miidiyaa kanarratti ban namoota baay'eedha kan hin argee mucattiin tun nama addaati rabbiin akkanumatti isii haa jiraachisu akkanuma umrii isii dheertuu haa godhuuf inshallah gammachuu kana rabbiin irraa fudhatanii isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa dhiifama xiqqishoo qalbiidhaan deemee haasa'uu jira namitti tun hayamaa jira waan ta'eef akkasii hundi keessaniyyuu warri viidiyoo kana argitan du'aa godhaa fi osoo ana taate akkam ta'aa jedha isinitti haa dhaga'amu waan biraallee dadhabne namni gargaaruu dandeettanis akkaawuntiin isii tiktook irratti hin jira qarqaarsallee godhamuu fi qabaa jedhanillee ammallee namoonni haasaa jiranis ni jira kana keessa namni waa buufachuu barbaadan ከሞትም ተርፌያለሁ በጣም ብዙ ጊዜ ማለት ቪዲዮ kana warri isin bira gahe indagatina laafiin isin jedha እኔ እንጃ እንዴት ብዬ እንደምገልጽላችሁ አላውቅም በጣም ብዙ ጊዜ ከሞት ተርፌያለሁ ካንሰር ከተባልኩ ቀን ጀምሮ የካንሰር መድኃኒት እየወሰድኩ ነው እስካሁን ማለት ነው በጣም ከባዱን ማለት ነው አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ግን እሱን ሁሉንም በቃ እንዴት ነው አልহামዱሊላህ እያልኩኝ አልহামዱሊላህ እያልኩ በሄድኩ ቁጥር ወላሂ አላህ እየጨመረልኝ እንጃ እኔ ሁሌም አልহামዱሊላህ የምትለው ቃል ካፌ ጠፍታ አታውቅም ለዛ ነው አላህ ሁሉ ነገር እየጨመረልኝ እየሄደ እንትን ያለውና አላህ ሁሌም አለ ከጎናችን ነውና እኛ አይመስለንም ወላሂ በቃ ስንዘል እንደፈለግን ስንሆን ሁሉ ነገር እንትን ስንል ሲካፋን ደግሞ ማይሳካ ይመስለናል ግን ሁሉ ነገር ይሳካል ወላሂ ሁሉ ነገር እንደሚሳካ ነው ሁሌም አላህ ብቻ በቃ እንዴ ብዬ ልንገር ካላቅም አላህ ሁሌም ከጎናችን ነው እኔ እና ብዙ ተፈትኛለሁ ስፈተንም ደግሞ በዚህ ጋር በሆነ ነገር አላህ እየካሰኝ ነው የሆነ ችግር ይመጣብኛል
በሆነ ነገር ደግሞ ይክሰኛል። አልሐምዱሊላህ እያልኩኝ በቃ በዛ ነው ሰብር። አንድ ነገር አንድ ፈተና ሲመጣብኝ ሌላ እንትን በቃ ሌላ ምቾት እንደሚያመጣ ስለማውቀው ያንን ምቾት ደግሞ ይሄንን ፈተና ማለፍ ስላለብኝ አልፌ ስለሆነ እንትን አልሐምዱሊላህ ብዬ ይሄንን ምቾት ውስጥ ስለምገባው ስለዛ አልሐምዱሊላህ እያልኩኝ ያንን ምቾት ተጠብቀዋለሁ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። የዛሬ አመትም ሰርጀሪ ላይ ነበርኩ። በጣም ከባድ ሰርጀሪ ነበር የዛሬ አመትም የተሰራልኝ እዚሁ ህንድ ውስጥ ማለት ነው። ሳምባዬ ግማሽ ቀኝ ፓርቱ ወጥቶ እንደዛው እግሬም ብረት ተገብቶለት ከአንድ አመት በላይ ነበር ይሄ አሁን የተቆረጠው እግሬ እንትን ያለውና የዛኔ ራሱ በቃ ሞታለች ሁላ ተብሎ እንትን ሲባል ነበርና አላህ ትርፎኝ ለዚህ አበቃኝ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። አሁንም ገና ብዙ ምቾቶች አሉ ለኔ እንትን ያለልኝ አላህ ያዘጋጀልኝ ያስቀመጠልኝና ያንን ምቾት ደግሞ መድረስ የምችለው ዛሬን ሳመሰግን ነው። አልሐምዱሊላህ ብዬ ዛሬን እሱን ሳመሰግነው ነው። ዛሬን ሳላማርረው ነው። ሁሉም ነገር ለኸይር ነው ብዬ በመቀበሌ ነው ነገን ሊያሳየኝ የሚችለው አላህና አንዱ ግሬኒ ያው አላህ ያውቃል ሊወሰደበትን እሱ ነው የሚያውቀው። ስለዛ ለኔ ደግሞ ትልቅ ጊፍት ስላለው ነው አላህ ኢንሻአላህ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ማለት አለብኝ ዛሬ ግዴታ። በሰብር ደግሞ መጠበቅ አለብን ሁላችንም ነገር ለማየት። አላህ ይቀበልሽ። እንግዲህ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ደህና ነኝ። ሰርጀሪውን በሰላም ተጠናቋል። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ስለኔ እያሰባችሁ እየተጨነቃችሁ ዱዓ እያደረጋችሁልኝ በብርም ላገዛችሁኝ ሁላ በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ሰርጀሪ በሰላም መጠናቀቁና አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ለኔ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም በጣም ከባድ ሰርጀሪ ነበረ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያላችሁ። እናንተንም በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ስለኔ እየተጠየቃችሁኝ በውስጥም ስላልመለስኩ ደግሞ በጣም ይቅርታ። ትንሽ ህመም ነበረው ለዛ ነው አሁን ነው መስራት የቻልኩትና ቪዲዮም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ደህና ነኝ። ሰርጀሪውን በሰላም ተጠናቋል። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ስለኔ እያሰባችሁ እየተጨነቃችሁ ዱዓ እያደረጋችሁልኝ በብርም ላገዛችሁኝ ሁላ በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ሰርጀሪ በሰላም መጠናቀቁና አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ለኔ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም በጣም ከባድ ሰርጀሪ ነበረ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያላችሁ። እናንተንም በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ስለኔ እየተጠየቃችሁኝ በውስጥም ስላልመለስኩ ደግሞ በጣም ይቅርታ። ትንሽ ህመም ነበረው ለዛ ነው አሁን ነው መስራት የቻልኩትና ቪዲዮም ይቅርታ ጠይቃለሁ።